ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بري وبري خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن بن أحمد القاضي ثم إلى روح صبي هذا المقام الجد عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhum. Kemana? Wasabi' wasabi'u utawi kang kaping papat wasabi'u utawi kang kaping pitu iku yuhsyaruna bakal den kumpulaken sapa si agwam sapa si kaum wa agdamuhum hala utawi pira-pira delamaane kaum iku ala jabahihim ing atase pira-pira bathuke kaum ala jabahihim ing atase pira-pira bathuke kaum maqudatan hale dentaleni binawasihim kelawan pira-pira embun-bunane kaum wahum utawi asabi' iku asyaddu luwih sanget apane natnan basine minal jifati tinimbangane saking batang. Kemudian yang ketujuh dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat akan dibangkitkan di mahsyar, akan digiring ke mahsyar. Kelompok yang ketujuh mereka terbalik. Agdamuhum ala jabahihim. Kedua telapak kaki mereka ala jabahihim, di atas kepala mereka atau di napa? Yang diikat ma'kudatun binawasihim dengan pusar kepalanya. Jadi telepakan sokonane kae sabe ning deine. Tidak remam model lah. Saya contoh akin. Ngak bunter dia. Jadi sokona sabe ning deine pas etaleen ning bunem-bunena iki orang etaleen tanang ke bude tak nyaman ngak maling karo maling saya tangkap polisi ya kecek sampai bude ini kan tak saya punan
tak bebas, bergerak tak bebas. Tapi mon maling-maling se sokin ten karo kriki entok saya tale sabak ya ada teh sabak budi maling awa mari aku liah ki bisa ada bisa bayangaki neka beni tanang saya sabak budi kuakku tananga apa sokonna telepakan sokonna sabak ning deina tale ning bunem-bunena. Lebih dari nikah kelompok yang ketujuh tersebut wahum asyaddu natnan minal jifah, bau busuk mereka melebihi bau busuk daripada bangkai. Kalau seandainya penduduk mahsyar, penduduk neraka tanpa disiksa hanya dengan mencium bau busuk daripada seseorang yang disiksa semacam ini cukup bagi mereka. Tak ada seksaan boleh kecuali seksaan bauna becengah orang se nomor petok ni kecokok saking dari becengah tak ada seksaan apa-apa boleh lah karo bau becengah tok dia makin bisa semak pabrik senep ke tabu kok ngakan tak nyaman ngenom tak mungkin orang sebenarnya ki mungkin yang kebiasa tapi orang se tak biasa ki ngotak apa una baun pabrik seceng beceng nih kan pas paku aku neng akhirat karone ke bau neng tunya pun letak sanggup tabuk nih kan nerema nih tak sanggup kudu ngotak nguapa mangkana cek saumpamana penduduk neraka ada seksaan boleh kecuali bau beceng orang nikah pak cukup. Masya Allah. Kelompok nomor petok nih. Doino napa sokona telepakan sokone sabek ning cedakah sabek emuana. Kemudian etalen ning bunem-bunena. Paseran nih kira-kira. Wahum utawi anapa niku wahum utawi asabi' iku alladzina ya wong akeh yattabi'una wa hum utawi si asabi' iku napa niku wau ya alladzina ya wong akeh yattabi'una kang padha anut sapa si alladzina asyahawati ing pira-pira syahawat wal ladzati lan pira-pira kaenaan ladzat wal harami lan pira-pira perkara kang haram. Siapa mereka golongan orang yang ketujuh? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti syahwatnya, mengikuti kesenangan daripada nafsunya, wal harami dan melakukan perkara yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sumbut. Kenikmatna sesaat, kenikmatna sekejap tapi eporop kelaban siksa seabadi seterus menerus pakai dengan alam akhirat. Saya orang ketujuh nih orang nomor petok nih orang saya mengikuti nafsu, orang saya mengikuti syahwat. Syahwat nih baik saungkun. Ketika orang nih tak beri syahwat kita bisa ngakan harus bernafsu nafsu makan. Orang dereng bine pun juga berde syahwat, pun ada syahwat kita mungkin berde produksi anak. Ya. Berde syahwat nikah juga bagus. Tetapi ketika syahwat manusia nikah liar, tak ikat kelaban iman, tak ikat kelaban akal pikiran, mangkana akal nikah fungsinya untuk mengikat syahwat. Akal manusia fungsi daripada akal pikiran manusia untuk mengikat syahwat agar supaya terkendali syahwat tadi itu tidak beringas, tidak brutal. Beda dengan hewan, hewan mempunyai syahwat tapi tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terkendali, brutal, liar. Beda bareng manusia. Manusia diberikan akal pikiran. Maka al-aglu, lafaz agl nikah maknana fungsina akal nikah, agl nikah adalah mengikat. Maka orang yang mau datang umroh, datang haji
ngangguilang celeng kasanya nyamun igel. Apa fungsinya igel dia? Fungsinya igel neka untuk mengikat surban yang kui neka supaya surban neka tak geger. Mangkan ikat nyaman igel. Akal daripada manusia untuk mengikat syahwat. Every igel, agel. Igel mon mereng, surban ya noro mereng. Ketika akal nih medeng, syahwatnya medeng dia, tak berfungsi akal. Maka ibrik syahwat nih juga merupakan suatu pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan catatan manusia tadi itu mampu mengikat syahwat dengan akal pikiran. Jadi fungsi akal nih bener cuma untuk meker dunya, meker neka enten. Fungsinya untuk mengikat, karena tugas agel mengikat, igel mengikat. Kita bareng hewan main sampar punan, main sakeh aja makerek sampar aja embi akerek ongke esakeh ring wajib embi tak beri akal tining Gusti Allah. Manusia beri akal, beri syahwat, maka fungsi dan tugas daripada akal untuk mengikat daripada syahwat. Taib. Orang selalu mengikuti syahwat, keinginan yang terlarang, mengikuti ladzat, kenikmatan yang terlarang. Munte larang tak masalah. Mengikuti syahwat tidak hormat, terus kareng binen TV tak masalah. Syahwat ngakan secukup pak tak masalah, tapi syahwat kak dinto nikah adalah syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu pun beda nafsu bagus, beda nafsu ammarah, beda nafsu lawamah, bernafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nabi Yusuf pun tak bisa berlepas diri daripada nafsu. Apa boleh cuma kulit sambian. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Wa ma ubari'u nafsi, kami tidak bisa lepas daripada nafsu, dari godaan-godaan nafsu, godaan-godaan syahwat kami tidak bisa berlepas diri. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu selalu mengikut, selalu menyuruh kepada keburukan. Ammarah, bani amarah, tapi beda tasydid. Ammarah tadullu ala takthir, sighah mubalaghah. Qata'ah ngetok, tapi mun qata'ah ngetok melolo, ngetok terus. Fa'alah agawi, tapi mun fa'alah lain maknanya. Nyoro amarah memerintahkan, tapi mun ammarah selalu menyuruh. Innan nafsa la ammaratum bisu, nafsu nikah kebanyakan selalu menyuruh kepada keburukan. Jadi mon orang nikah noroten syahwat, noroten nafsu, noroten ladzat, nikah kuaku tining Gusti Allah telepakan sokona esabe ning deuna lalu etale endek bunem-bunena. Antar moga selamat kalau panjenengan ya. Atur syahwat nih. Taib. Kama qala kaya oleh dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Fala yukhaffafu anhumul adzab. Fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Ulaika utawi mengkuno wong akeh, alladzina ya wong akeh, ulaika utawi mengkuno kaum
iku alladzina wong akeh istarau kang podo tuku sapa si alladzina al hayata ing kauripan, al hayata dunya ing kauripan dunya, bil akhirati kelawan kauripan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diiringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat porobi dunya, dunya porobi akhirat. Rugi dunya gak dadi apa ning seran lah. Rugi akhirat dadi siloko. Rugi ning dunya, celaka ning dunya. Nih, celaka ning dunya ki bedo ring ngocak selamat. Sekalipun celaka. Tapi orang yang celaka ning akhirat ada, situng pun ada orang ngocak selamat. Contoh, bedo orang tabrakan, ancor sepeda nah, dadi nomor belu. Orang katanya, sepeda motor ancor, dadi nomor belu. Orang tak apa-apa, selamat. Nah, masih celaka ki selamat. Hah? Masih celaka ki selamat. Kemalingan, kerampokan, gula-guna tetangga, bola apolong, derma orang tema berderma, alhamdulillah ki selamat. Padahal kerampokan ki selamat. Kerampokan boleh, kemalingan boleh. Eke boka bibi kuyang bibi kelambin pakai cekak seleber to. Orang ki katanya SNS seleber, tak apa-apa, selamat. Korki SNS seleber ki cekak. Hah? SNS seleber ki tak luang. Wah, ki selamat ki nah. Celaka ning dunya ki bedo ring ngocak selamat, Pak. Tapi celaka ning akhirat, fala yukhaffafun anhumul adzab wala hum yunsarun. Sama sekali tidak akan diringankan azabnya, siksaannya, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan sama sekali dari siapapun. Siapa mereka? Orang yang mengikuti syahwat, ladzat wal haram. Berapa banyak orang yang tak puasa nih? Berapa banyak orang yang tak sholat? Berapa orang, na'udzubillah, ning bulan Ramadan ki azina, ning bulan Ramadan ki ajudi, ning bulan Ramadan ki mabuk. Kurang istimewa ta Ramadan nih. Kalau Ramadan sudah tidak kita isi dengan ibadah, bulan apa boleh? Bulan apa lagi yang kita akan beribadah, bertobat di dalamnya? Ramadan yang begitu mulia, Ramadan yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang mengikuti syahwat, mengikuti ladzat, mengikuti perkara yang haram. Fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Tak imbang kenikmatan. Hadirin saya sangat badan kul muljaki, orang sepenter nikah bene orang senoroten nafsona terus. Orang sepenter nikah justru orang segelem meker apa sih manfaat kang kui abe di akhirat. Bener cuma kena nafsu ning dunya, kenyamanan ning dunya, tapi lancong pikirna nyaman ning akhirat sik sare bener cuma nyaman ning dunya. Kan pikiran kulit sampean pande. Nyaman ning dunya, nikmat ning dunya, lezat ning dunya, syahwat ning dunya, akhirat tak pikir. Kuburan tak pikir. Sepenting seneng ning dunya. Odik sekalian. Dan siapa odik sekalian? Odik dari belian, Pak, dari alam tabuk lah odik ning dunya, odik ning kuburan, odik ning akhirat, odik. Dan siapa odik sekalian? Ning dunya iya sekalian, tak bakal odik boleh. Mangkan mumpung sekalian dia jak sia-siaki, jak bika-biaki. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmaku, dalam riwayat wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas bukan orang yang pandai menghitung, membaca. Orang yang cerdas bukan orang yang sukses ekonominya.
Orang yang cerdas, mandana nafsahu, mereka yang mau mempersiapkan dirinya lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah kematian. Cukup penjak ke akhirat tang sangur ya. Cukup penjak tang duha, cukup penjak tang Al-Quran, cukup penjak tang solat malam, cukup penjak tang sodakoh, cukup penjak tang amal ibadah untuk ke akhirat. Tak boleh kulit sampean katunya lah. Cak berharap bi Gusti Allah beri kesempatan boleh odik ning dunya sekejap semenit 2 menit, tak mungkin, Pak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Niki saya tangi sebi orang ning alam kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Pebeliaki boleh Gusti qarib, sebentar. Kembalikan lagi kami ya Allah, qarib, sebentar. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqaq, saya akan bersedekah. Wa akun minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabir. Allah taala ni keteliti bima kuntum ta'malun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah taala sangat teliti dengan apa yang telah kalian perbuat. Tak sedikit pun yang lolos dari penglihatan Allah, tak sedikit pun dari amal perbuatan manusia yang tidak akan diperhitungkan kelak di yaumil hisab, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas mikir sehat tare kebai apa, kesempat nare kebai nampah, dunyana semandi dunya mumpung baju, mumpung baju. Sampian mangken sodako 20.000 kemon mate bi nak poton ejerin 20 juta, tetap ki lebih afdolan 20.000 na sampian tinimbang 20 juta na anak sampian. Anapa? Karena sampean 20.000 ni ke beda nafsu, beda syahwat. Engkau butuh, engkau kepepet, engkau parlo, ki sampian parlo, tapi sampean ki sodako, riye se maraja genjerna. Mon se 20 juta cereng lak buat tandi nafsu. Abah tak ada syahwat tapunan, ada pengeterok na tuh 20.000. Remer ya. Rokok setengah tepak bi tak bengecer. Bi kopi, bi ngakan, karle mebu. Mosok tak negu sekali. Ya bedo orang tak ngakan. Sampian le mebu bisa nyalep sesegemek juta. Share segemek juta anan sampian asodako genjer bagi ke sampian. Tetap bagus, cuma lebih bagus sampian sedekah tibi. Anapa? Karena sampian merangi nafsu. Beda syahwat sampean ki beda pangatero. Sabak celengan rapat ayo. Burung. Iya mon deki ano, mon kok tak parlo, mon parlo. Hari beri mandiman, deki mon kempos. Eban, mon bensin telat, burung gempang wis. Laku. Burung bona. 20.000 sampian, 10.000 sampian king sampian butuh, sampian parlo, sampian beda nafsu, beda pangatero. Lebih rajaan 10.000 20.000 daripada 10 juta 20 juta king diri orang lain, Pak. Paham iki? Dari syahwat si mendorong. Orang yang cerdas mikir. Pikirnya tak pandok lancung. Al-kayyis mandana nafsahu lima ba'dalut benese budak cetakka. Cerdas siapa? Kacamataan. Iya polan dia tak terahum tuh cerdas. Iya mon bilon. Mon kacamataan je penter polan banyak mecenja setia. Kemenyan aku HP. Akhirnya belerengen. Mon rengkona bilon sak kacamataan je rata-rata yang pakai kacamata ini cerdas, Pak. Arah banyak mece aja. Musan deh kacamata. King bolana terahum tahmak ya. Aku tahmak polan terahum je. Ngak gula nih. Bener polan banyak mecer ya. Nah. Para buler rembunan monreng bilon iyo kecamatan kau nak guayar apa polan banyak mau cerdas
Cerdasan Kanjeng Nabi bener si budak cetak ke bener profesor doktor. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mau mempersiapkan dirinya dan beramal setelah kematiannya. Wal ahmak, adapun orang yang bodoh bukan mereka yang tidak bisa membaca. Orang yang bodoh mereka yang tidak bisa mengerjakan atau hitung-hitungan. Mereka orang yang bodoh. Wal ahmaku wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Mereka yang mengikuti nafsunya, mereka yang mengikuti syahwatnya, kemudian dia berharap kepada Allah harapan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Cerita Aki Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Nabi tak salah. Beliau ini paling seneng, paling suka makanan yang kurma semanis, paling senang, paling cinta. Satu saat beliau makan kurma sehingga beliau sudah tak terhitung saking banyaknya, di luar kontrol, lep, sampai bikin kurma ini kenompok sampai nutupi sokona, saking dari banyak bikin kurma, lep buang. Nafso setia berlai toro tebingko, setia beun syahwat beun setia bingko lai toro ten pengetarona, beun terongakan korma semanis abi berbakaran jengrela etoro teh, setia beun harus eyokom, setia butir kurma egenteh surat Yasin, setiap butir kurma surat Yasin, setiap butir kurma surat Yasin. Menghajar nafsona, supaya cerah nafsoria, supaya cerah syahwatria. Ya walaupun tak senika abak nika dunia kan tak kebe mate pak. Masih lepon kendaraan atas nama nasambian, mobil, sepeda motor, tanah, pajak atas nama nasambian. Kisetek tak kebe, sora tak kebe. Masalah atas nama nasambian, soal kredit kita amar. Lah orang secerdas nih kebenar orang nggak nikah, orang sepenter, orang secerdas, orang sekelem mikir kangkui kehidupan neng alam akhirat. Lemon orang norotin nafsu, norotin syahwat terus. Ini kula nasihat Kak Abek tibi pada tak bener pak. Dosa apa sih terus ngakan tak nyaman. Tapi ketika kuluman jenengan ada masaan saya sederhana, enggak, dia rezeki, jangan nye, kakanan apa ya, tak pantas kakan, pakaian apa ya, paling tidak kuluman jenengan bedak rem, wis ada rezeki nah, jodoh, rezeki, pateh, murni dari Gusti Allah, ya wis darma, lekat tentuan dari Gusti Allah. Jadi orang si noroten syahwat, noroten ladzat, bener tak oleh sampean ngakan nyaman, tak apa-apa ngakan nyaman, syukur sampean mampu. Rokokan 30.000, berapa rokok selarangnya? 30.000. Lah kono 20.000. Kadang mulai tak ngewe sepah rokon 30.000 jajal. Tak ngak nebinen sampean. Pakanan asbagji ya. Gini kah? Sampean kudu bisa ngokor. Bila ares, mau tak kuat melesap pres ya setepa. Tak kalau setepa ya ngecer. Somet situ nggak baik kopeng. Tahu saking si daripada sampean norotin nafsu, norotin syahwat, norotin ladzat, tapi sampean tak bisa ngokor. Rahimallahu imra'an arafa gadra nafsih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kasih sayangnya kepada orang yang mengetahui kadar kira-kira dirinya. Abek ri kelar meringakan seberapa sih kakan ya mon kelar sayur mayur kelar se napa daging ya daging mau tak kelar ya sebadan mon marunggai ternyata marunggai ini ka boh ini sehat pak
kemas sabuk ke pabrik jadi obat marunggai. Tahu apa nyaman obat ini kan? Herbal ke sabun diri merongki. Mangkan rengkone rang penyakit nih Mbak Abdullah nih. Mulai odi sampai situ tak pernah rasa ngontal pil. Mulai odi sampai situ. Sakit tabuk nginom gas beres. Mak bisa rengkone sakit tabuk nginom gas rela. Sakit tabuk senep ngalak kesempuan ke sapu beres. Subhanallah. Tak kenal kimia. Tak kenal makanan instan, tak kenal. Kayak gigi membeh, nyelo cetak membeh, ngeronyo membeh, umur 100 lekoran. Setia. Sebidak lengan le jangge mah koci, ngocak kopi tak tepak le koci. Sukses mau sukses kayak tak barokah. Pandawa pikirna. Mau beri pil mbane tak gelem, niki pil bah, kayak pil apa iki? Niki damel sakit ngelu sirah. Tambal awak cek ini sehat. Apa pilih? Repot dari masa jelas sakit dengan pil saya tanya lagi. Wah ndak, utak Cino iki jangan mbah. Ngaku otak Cina. Tak gelem ya pacet sadik pabrik kan Cina. Jadi yang ke Arya kebena Cina otak Cina tak gelem mbah. Membeto. Orang kona. Subhanallah. Mentepak ring sengak nik kene kesesai. Kula mare kata moyan orang kecamatan Nguling ngunceng kula dadeken kula kan letak repot sama kula gampang sar kula nih lebet telepon iyut lebet iya sekarep tok pokoknya gelem pokoknya lah kula bisa lah niat mebunga aten orang sore dah kan tuh sore tak langkong kiai kula ngunceng manjenengan bila deki malam mak dadaan engki ngonceng kiai dari daerah Probolinggo ternyata ziarah wali limo tahun yang bade wali Kak Mas ini kah stroke kena yang serangan stroke tidak bisa pleman langsung ngamar mare esa engki keng kula ki benyak nih keliling kula ki rutinan kula ki entar daerah Basarepan tikel sampean pleman pon di kanjana ini sampean pleman insyaallah kula deki dateng. Tigal pun kula tak kuat panjenengan tak rabu kula rumahnya kula remeda orang deki kula anu yunjuk rasa bi orang enten pun kula takok ki ya kula kebater kula mau nengking ki Pak mau enten da rumah enten pun tigal orang panjenengan tapi kula ki keliling engki pun duh hari ya jangan kula akhir norok kula ting pun abrang kata ngocak kayak gigi pil na apa sampean kula tak tahu pil-pilan ya enggak kap ceritana pil nih ke kula terus na apa judulnya membeh aduh ini menyare membeh rang membeh mau naik kanto jangan kula kanto ini pun tak pati bede membeh ki bede almarhum Masal tampo nyoro kan santri entar bungo nama Masal minta aki rong nyari aki membeh rong ngelaki membeh terus robedoi butol seraja air mineral seraja empon leka tambuannya remempe selancung jalan haduh hekoto caan cudu mempe pancet haduh hekoto orang kono bilang tak betul banyak obat mosok nginom gas lah bisa beres tabun di obat apa nginom gas ngira jecel nge pas sama teh korek san ledu orang konen luar biasa peker aja ngelanceng orang konen kebak lampe tak ada magicom ada magic jar ada setia laku ada yang boleh mau makin kan sampai teluar tak penyakitan aja bereng bajane bau tak bau durung kol kasah tapi orang makin ini cerik merga eman Dabun Imam Syafi'i laras ta'amus sakhi dawa wa ta'amul bakhil da kakanan yang lampe makanan orang yang dermawan akan menjadi obat makanan orang yang pelit akan menjadi penyakit mon kakanan yang lampe jadi obat karena ada setia ya wis laku masa boleh tak teman nyimpen rengkonan nih sahabat ning ranji sore tak ada laku ada yang boleh
malam tak ada laku ada yang boleh sahabat yang ranji makin sahabat yang Magicom teluar ya penyakitan cek bareng bajan bau tak bau bajan kero tak kero bajan bucok tak bucok ya penyakitan sampean mayit ni kemudian sahabat yang freezer tak bau boleh karo kakanan si bau keng cuma lagi sini kedeti penyakit kakan reng medit dia penyakit bener mereka kakan reng medit dia sabok tutipan berumpanar daging sampai kurban ketemuan kurban boleh kebay deng-deng Masya Allah taib jadi orang sing akan nyaman nih si noroten syahwat tah noroten ladzat tah kuaku tina Gusti Allah Subhanahu wa taala soko na sahabat edeina etali endek bunem-bunen orang si cerdas benih cuma noroten nafsu benih cuma noroten syahwat orang si cerdas mikir kehidupan setelah kematian ingki benih kasih sare benih kun nyaman ning dunya tapi nyaman pakai ning akhirat ini orang-orang sedar mata bun Gusti Allah ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah mereka orang yang membeli kehidupan dunianya mereka beli akhiratnya mereka beli dengan dunia padahal Allah Subhanahu wa taala telah membeli bagi orang yang mau dibeli kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Allah taala telah menawarkan beberapa pembelian innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli minal mu'minina daripada orang-orang yang beriman anfusahum diri-diri mereka nyawa-nyawa mereka Allah taala akan membeli wa amwalahum harta-hartamu akan dibeli oleh Allah taala meleh nyamareng meleh jual beli Pak wajib menyerahkan Pak beda PC beda bareng lu jual gue beli lu jual gue borong canteng Jakarta Allah taala debu ben mun gelem ajual kangko beli bingko bene cuma eporop bene tukar tambah nih ke beli mun tukar tambah ki kongang mungkin beda rugi beda ontong tapi mun jual beli nih kah jual beli tak mungkin beda bareng kecuali sampean meleh Allah taala meli ya beli dunya na kake beli aben kake beli kelaben surga tak imbang Pak dunya sagem sampean sekelar meleh surga kelar meli swarga dunya sampean melar meli swarga meli kaplingan beta kuat dunya saya kamma dunya kulit sampean ini kemeli swarga tapi Allah taala semeli amun kulit sampean semeli tak kira kuat maka mon orang akhirat beli kelaban kehidupan dunya saya sesaat budun orang dia Pak apa sa cuma ning sebulan tapi noroten nafsu noroten syahwat kelar tak apa sah hanya ning sebulan sekejap maghrib pun oleh ngakan deki mun sampean nanti PC papolong pesen sampean bebanyak untuk milih warga tak kira mampu tapi Allah taala semele dunya na sampean beli bi Gusti Allah taala nyabana sampean beli bi Gusti Allah Subhanahu wa taala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul aljannah Allahu akbar swarga beli bi swarga bener beli bi PC beli bi swarga dunya kulit sampean nika maka cek beli cek sampai porop dunya cek sampai porop di akhirat cek sampai dunya kebai melek akhirat aja tak kelar kulit sampean nerima siksaan dari Gusti Allah oleh karena gak dinto syahwat ladzat haram ayo pekek beri nafsu beri syahwat adalah pemberian anugerah dari Allah dengan catatan akal pikiran guna aki supaya akal nikah bisa mengikat daripada nafsu dan syahwat mantar moga teu masih manfaat ya tadi mon sambian dah haja nafsu haja syahwat haja engak boleh engak wis orang se morop dunya porop kulaban akhirat kuaku ya jadi orang tak bekal oleh pertolongan dari Gusti Allah engki paneka ulaikal ladzina ishtarul hayatad dunya bil akhirah
fala yukhaffafu anhumul adzab, maka orang letak bekal peringan seksana, walahum yunsarun, bentak bekal oleh pertolongan dari Gusti Allah. Nah, alhamdulillah, termoga titik masih manfaat ya. Termoga syahwat, ladzat bisa iatur kelaban akal pikiran, ben jauh daripada perkara yang haram, zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Wa tasi' wa thamin wallahu alam bisawab. Allahumma salli afdala salatin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumat.